Chief Advisor Jong Menteri Rangba Kajela Ba Hamlet Darling Haka step sing ningkong ulalej banjurim ya shilenter ke surak haka shnong lau sotun hadien bakaladan ke jing un jing nam na barwa halor ke jing sniu palat ke surang haka tei ke than ringkat ke jing don lang u assistant executive engineer katanat PWD ba en lingdo nang tau rangba shnong ba Heribert Renja Nalor Giriu Rangba Uba Hamlet Ula Ledru Banjurim Ya Kajing Menteri Ya Kasurak Jasai Kabadang Ya Shat Hadin Kaniepan Uba Hamlet Bat Kinong Elam Shnong Kila Ledru Banjurim Ya Kajing Menteri Ya Ka Indoor Stadium Kabalamang Hadu Prakulur Tam Kaba Kajing Menteri Kadang Ya Shat Mata ka step hanya pola sutun. Kali hadian ba nakaliang jong kinang lam snong. Para ba snong di member jong kompetisi snong. Baru ka kenhun jong kidiki ba yani taksi. Kawan bar kendo ba kila karpat inga marba kiong hasong sutun ka serop las ni pala. Bar kala kata bahaya kali kawan jong kinang song snong. Di kini kadai ja jing syah marba mata step yo ban pet kelang-kelang kidong snong. Keladon syah jing tut abale ba ka serop. Tidak kalian juga dia mulai pembeli barkas nong. Kila keluar ki ba nginum le tangi ke pot hole. Mo. Nama larang ile pot hole manta ta susah belasai kala du biang kumju. Ti kan bu ya ka ju je ya kis nong ki thau. Ti kila rai ba nak liang jong ni. Marbang lada bani kran bu ba I ba person tenso di ci bersa jongi. Manta mesti walang ba SDO. Bagi rai bangin le da ka full PR hak song hi baro kowe. Di ngaskurpat ba kami kesang no edukasi keban sawan di kinong sosnong bakin suya sya lang marka bakin nong ki kantor tuan ba kan bakam ka kerentut bakin ya I kadon ketuka strop kena pom jasa kembali sum jasai na pom block 5 syati si yang jon ko mira kakam kala ya syahman di la kemdo ngi labu bagin pedep po punai Ogos nomor ba kejunglong jong strop I kala long do ba dan rei ni bagi doktor rei syashat dia lakukan ibu benai Ogos September ni pandem no dia kena bakal long kejusuk nak pergi sistem besar si sport dong jasa syat kong siap nakaliang dorbas nong lausok ton hi apun pau ya kajing sunggu ya yamli bari menjungi ba Hamlet Sondoling ibalong ru ku chief advisor Shaw chief minister ya kapor kapakodor jangi habai lawan mendasni pentip singi kesnong habai dei bakani ke site inspection ni apo snong singi amda dei etangi kani kasurok pildi ndai nilai pe ya baro hikam kabadai apo snong jangi kabadai jong ka PHE kabadai jong ka sports ringkat kini kinong yalam jong ka dorba snong jangi harangkat kinong kersian jong I ba Hamlet Sondoling tingai kulei ya kajing simkhia jong I hang ni kapur bendan dekat hang ni kapur snong jongi nang banten stat ya kini kikam kibadai hang ni kapur snong jongi pisotu khamtam kabadai ba surok nilai kendu ya kinong ikpat ki jongi bagin ai ya kijing tho ha kabadai ba kading bentah khamtam nilai I ya kijing sliu jong surok andai kijing tho nilai ai dai kalong ka kham slam dan dia ka kam dai dan bokpat kadai kijing simkhia jongi ba Hamlet Sondoling ba mentasni ila wan lang ISDO jong ba jong ka pildi iba lang do penjidon rengkat bangi kesinong mentasni ha wai dei banjurip ya kani kasurok pildi na do block 1 do block 6 ikermen bakali kejinge jong kasinong jingi khai wai dei pasurok insayo pat menta siang ya kasurok ka babha habang nila sutu ba kinsa siang na do block 1 do block 6 ya kani kasurok ka sinong jingi sai sin ni ai jing khublei na kaliang kasinong ya iba Hamlet Sondoling iba simkhia ya kani kaski mentang ski nang taban wan hi terla jong khmat pandan ang ya pos nong jini risbu ne ibah menta rengkat lang barkas nong I member ban por dia banan jurip ru ya kani ka multi purpose industrium honi pola sotun kabri ka scheme ka bang lang rah por banga ngalong amni jong kami constituency bagila penyo ya ka sanction ka ba prakro tam nam ta ka stadium honi pola sotun tinggi sukumen sibun kembak long mata ka kam kala ya syashat bala kamnu puno ngi bu matasem hi bagin pendek ya kadika do stadium di ngi skemba la kadika stadium pendek hi kalong ka juman toy nam taki khon samla
padang sestong jong song lastun baru lah dah ka soka ke don kamru kelaban penukam ya kini marba lasnak kini nam taban develop ya ka sports kamtang beri baka indo sports kecungi kini ke multi purpose indo stadium long jinglakai kini babun ke basketball ke way ke badminton ke way yang ni akan dan ru ke gym ke ba ngisbu nam taki dong sestong ke bani lakai di ki indo sports kedu kila balong ni keluar akan di stadium di ke kawasan ni ke terkait juga kalau ya ke basketball ke badminton pergi ke wir kunjung